Ja bih započeo od ovih pacijenata koji se jave zbog simptoma. Dakle, za ove pacijente koji se nalaze u simptomatskoj fazi. Dakle, nakon što kod njih dijagnostikujemo kamenu žučnoj kesi, dakle, najvećim broj pacijenata, odnosno svima, koji se nalaze, dakle, koji imaju verifikovan kamen u žučnoj kesi i koji imaju simptome od toga kamena, dakle, oni imaju indikaciju za operativno lečenje kamena u žučnoj kesi, odnosno za operaciju žučne kese, koja se naziva holecistektomija, dakle, hiruško otklanjanje žučne kese, i u današnje vrijeme se kod najvećeg broja pacijenata vrši laparoskopskom metodom. Kasnije ćemo pričati o laparoskopiji, ako slažete u vezi sa time, a vratio bi se, dakle, i na ovu grupu pacijenata kojima se slučajno otkrije kamen u žučnoj kesi, dakle, ponovio bih još jednom na sistematskom pregledu ili ultrazvučnim pregledom iz bilo kog drugog razloga. Dakle, ti pacijenti mogu pitati svoga lekara da li treba da operišu. Odgovor je da, ukoliko se pacijenti nalaze u jednoj od grupa koje su rizične, odnosno sklone razvoju komplikacije. Dakle, kada govorimo o tim pacijentima, odnosno tim grupama kojima ćemo savjetovati operaciju kod slučajno otkrivenog kamena u žučnoj kesi, bez obzira što pacijenti nemaju smetnje, dakle, najprije mislimo na decu i adolescente. Dakle, ne želimo da kod mlade osobe koje je u drugoj ili trećoj deceniji života, nekad čak i mlađe, dakle, imamo i pojavu kamena u žučnoj kesi, pogotovo kod dece koji imaju određena hemolitička stanja, koje sam već pomenuo. Dakle, ne želimo da čekamo i da vidimo šta će se za 10 ili 20 godina koji iz te plejade, odnosno spektra komplikacija, može desiti mladoj osobi i dovesti do veoma složenog stanja koje može biti ponekad i teško hiruški rešeno. Dakle, tu se preporučuje operacija i u asimptomatskoj fazi, Upravo tako. Dakle, druge grupe ljudi kojima ćemo također savjetovati operaciju i u asimptomatskoj fazi su najprije dijabetičari. Dakle, to je velika grupa ljudi kod kojih je razvoj komplikacija, odnosno razvoj zapaljinskih komplikacija, konkretno kad pričamo o tome, u vezi sa kamenom u žučnoj kesi, dakle, rapidno progredira u odnosu, mnogo brže, dakle, nego u odnosu na normalnu, da kažem, zdravu populaciju, i u tom slučaju možemo očekivati brz razvoj težih formi zapaljenja, koje ponekad mogu ići čak i do gangrene žučne kese, njene perforacije i tako dalje, koje predstavlja hitno stanje za pacijenta kojemu može ugroziti i život, bez obzira na današnju najsavremeniju dijagnostiku i terapiju i suportivnu i hirušku i sve ostalo. Naredne grupe su pacijenti koji boluju od različitih vrsta hemolitičkih stanja. Dakle, bilo kakva vrsta sferocitoza, autoimunih hemolitičkih anemija, različitih vrsta. Dakle, ima niz tih oboljenja koje su praćena pojačanom hemolizom, odnosno destrukcijom eritrocita. Dakle, svi ti ljudi moraju da operišu kamen u žučnoj kesi jer su kandidati za potencijalni razvoj komplikacija. Velika grupa potom pacijenata koji imaju različitu formu imunokompromitovanih stanja, dakle, bilo da primaju različitu imunološku terapiju u smislu kortikosteroida ili druge terapije zbog određenih autoimunih oboljenja, ili su u pripremi ili u toku citosatske terapije zbog neke druge vrste malignih tumora. Dakle, također tim ljudima moramo savjetovati operativno lečenje. I posljednje dve grupe koje bih naveo ovdje, to su pacijenti koji imaju veoma malo kamenje. Dakle, malo kamenje će lakše proći kroz izvodni kanal žučne kese u žučni vod i tu napraviti, dakle, holedoholitijazu i složeniji problem nego što je bio na početku. I pacijenti sa veoma krupnim kamenom, dakle, koji ima 20 ili više milimetara u prečniku, koji su također pak skloni razvoju učestalih zapaljenskih komplikacija. Dakle, niz tih grupa pacijenata kojima, bez obzira što nemaju nikakve smetnje, mi ćemo savjetovati da vi treba da se operišete, gospođe ili gospodine, razlog je taj i taj. A danas, po mom iskustvu, dakle, ja sam više decenija već u hirurgiji, po mom iskustvu danas kad operaciju radimo laparoskopskom metodom, imam utisak, dakle, da radimo neuporedivo više operacija nego što smo ranije radili otvorenom, odnosno klasičnim hiruškim pristupom kad govorimo o holecistektomiji, tako da danas se ljudi, znajući da ih očekuju određene prednosti laparoskopije u odnosu na klasičnu ili otvorenu hirurgiju, lakše se odlučuju da se operišu sve iako nemaju određene smetnje.